paling enak bang gilek kuping bisa kekelian asik rasanya aduh enak gurih aduh bari kekelian asik rasanya aduh, ay gurih, aduh, perih, yang kaki jangkar, aduh, Elati, aduh, enak juga kulit kupingnya, bulunya aja enak, gimana dagingnya mahal, naik kandak. Asyik gurih aduh perih bulunya udah kejar antara kilek alam kalau enggak deh Pak RT sana lah mau nyolong. Nih begini tuh begitu kalau sakit badan begini orang kagak mau tahu besok juga kagak lo Paul sakit aduh mak aduh sakit ritnya bukan kepala batil ikan 9 aduh nggak dikasih amplop aduh bikin malu aja kenari nih bilang si Adu nih duduk jembatan kagak terekam deh nih begini tuh begitu kalau badan gue begini orang kagak mau tahu aduh besok dong sakit aduh mah sakitnya bukan kepala badannya kan 9 aduh sawer nih aduh maaf aduh lo aduh besok lagi aduh alhamdulillah